Minista muveani wa uimi na uithya wa indo Silikalini ya kaunti ya Kitui Stephen Mbaya Kimwele niwamakulya Aimi kauntini ya Kitui kwiyandikithya nthini wa iseso yila yutwaiiwa ni Silikali ya Kitui vamwe na yila nene nikana kutetheka na maundu ma uimi na kutonyethya kaunti kumanyika maliu ala methiitwe mayiimwa ni Aimi. Kimwele aineena na Mutongoi TV ni wawetakana Aimi ni mailite kuosa iviso yu na kutethesya maofisa ala mekosania kana meutwaisya iseso yu kukwata mauvo alame kwenda kukonyani makauntini ya Kitui kwa tene nake Onesmus Chalo. Minista wa uimi na uithya wa indo Silikalini ya kaunti ya Kitui Stephen Mbaya Kimwele ni wamenda Aimi Kitui vindani Silikali nene na ya kaunti ya Kitui ikwithya ithiuka kauntini ya Kitui kutwaisya nene na Aimi kukonyanima ila methiitwe maitwaisya kwiyumile na kwiyandikana kana kutetheka na maundu ala Silikali isiele ivanite kwika kwi Aimi. Nenda kwa samwanyo ni manyithie Aimi monze kuma Kitui kana mandikithinio wa Aimi katika county government ya Kitui ukamea taliki 5 mwezi wa kenda bika taliki 29 mwezi wa kenda muyukite ibusyo hii ya kwiyandikithya na time itongo iswe ni national government kandi na uvewa wa national government kwiyandikithya na utongoze ni Ministry of Agriculture and Livestock Development from the State Department of Crops. Kimwele awetakana iseso hii kwetomba ni makundi kivathukanyo vala kila kaunti wa nthi ya Kenya kwithia kwandikithya Aimi kula aweta kiini kiutethesya kumanya kaunti imwe siithitwe siitwaisya ni maya maliu meva vala aweta iseso hii Kitui itwaiiwa wardini miongwena twenda Aimi meandikithye kila ward kila village usio wa kwiyandikithya ni government county government na national government ithila matonyo bango ethava ni mivango ya kunengana mbeu kana fertilizer kana ethava mivango ya kumanya uthui wa county tumanye ngaliko na ya county na ni nzio ethava ni withia mbui tuwezi county na ya Kitui ni nzio na withia mbui ethava ni wa malu ni tuwezi county na ya Nakuru ni nzio katika kubanda malu ethava ni county tuwezi county ya Kisumu ni nzio kwa Makuyu ithile tuna data information tunayo inge minista no wetu na kwithia na wetie kuyana no kunikiliwa nzeve yona nyambuela yeteletwe ni ya elinino no amenda Aimi Kitui na muna alama na vikita maona nyone ma ithokwa na kukomana na ataalamu mane makutumia mavundi sio asuma na akwatie no kana kumatumia vindani imetelete mbua Aimi tuna na agricultural show ya Kitui ile na tongo sini kama naitwa Dr. Julius Makoma Lombe andi manoki kwa wingi pia agricultural show and moka taino kumelea mbi na dola muno kibai muno demonstration farm muno ni climate smart farming agriculture muno kirikito azepit uno mwele no banda maliu meki kanyo makamunda ni kanini kitchen garden kuzoa sorghum fortified sorghum ina zinc kuzoa katika fige millet kuzuwa katika bende zibadu katika zaipit yimo kwinza no bana memba kenda banzini kuzuwa kenuketa wa bika ona cotton mukono na government national government bange to support farmers cotton seeds na ndingo kwa mbota bya kuhusu cotton nundu twende nona na jinari then was and cotton yone kuigo mukulia masomo ala muna somya katika agriculture ya Kitui ithile ni mwathi ko practice ni mwatu ako yamisi ithi muno kamana ithi munokie mose somo no athi wende yakwikana na wiya Kimwele no amenda Aimi kuvanda maliu mambua nini mate kuvuthesya ala mambua mbingi tilivota vilingwa Mutongoi TV kuma kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo.